أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرد على امتثال أمره عباده وخاص بتوفيق من أراده. ثم الصلاة والسلام تترى على النبي جاء بالبشرى محمد خير النبي أرسلا للعالمين رحمة تفضلا والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا. bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV, min calmini on, min juurima on e oɗo jamma meɗen tedduɗo mo ganduɗa sikki ala hono muɗum ala e aduna he. Nde wonno jammaji e ñalawmaji so tawi ine ɓurdira tan koko kewi e jammaji ɗi walla ko kewi e ñalawmaji ɗi ɗum wonata sababu o. Te sikki ala so wiyama ko jamma mo ɓurɗo windere ari e aduna, hankadi rewata hen wadde ko jamma o woni jamma ɓurɗo e jammaji. So wiyama Makka walla Madina ɓuri e gure, sikki ala ko jibinaɗo toon o ɓuri jibinaɓe e gure goɗɗe ɗe, ko ɗum wonta sababu. Kono leydi e leydi ɓural ala hen taw ala sababu. Wadde oɗo jamma ne wayno hitande nde fof ko oɗo jamma ɓuri hen forde. Te no jiiruɗen aduna o hande, kala kitali piltiɗi, kala ko waɗi ha hitande nde filti ne heewi yewtede, ne heewi haalede e siftine yimɓe ɓe, gila e jibinede yoga e yimɓe, gila e lamɓe adinoɓe walla e seremɓe walla hattani yimɓe aduna wayno yimoɓe. Sikki ala eɗen nana ko wayno e aduna he ko wayno yimoɓe, wayno Bob Marley mo enen foof ganduɗen, hayso tawi hono amen en jibina ko caggal mayde makko, kono miɗen gandimo, miɗen nanamo holko woni sababu ko nde o mayno, nde o rutti nde kala nde ari siftinte haale e téléji pawo jimɗi makko, yimɓe andunoɓe mo kalta gueɗe makko e ko nandi hen. Ɗum waɗi minen min keeɓi hen. Eyi ko hono noon kadi e yoga e seremɓe, nde jiino aduna ma walla nde duttino, so tawi arti yimɓeɓe ne keewi haltude ɗum. Eyi ha ano waye hono ka gurɗo e on ceerno ni, tawa ala ko haltede gueɗe makko woni sababu. Hatta e yimɓe ɓe gonano seremɓe, taw ko jambareɓe fulɓe gonno walla so wona fulɓe ni, ha wayno ko nanirten Samba Gueladio Jeegi eɗen nana, eyi konko Boubou Moussa ene ko nandi hen, elle e gurdino e mabɓe, taw ala jamanuji meɗen ni ene goɗɗodiri. Ko holko woni sababu? Ko yewtede gueɗe mabɓe. Eyi holko haɗata noon mo ganduɗa ɓen ɓe limtuɗen fof eɓe en limtani e enen haaloɓe fof ko kanko ɓuri en, ko kanko woni sababu woodede meɗen. Holko waɗi kanko nde ñalawma nde aduna o heɓɓinomo nde caggal wulade duuɓi ujunnaji e mammen Adama, ñalawma mo ganduɗa ko hen Allah jippinimo e aduna. Holko waɗi so ari kanko nde alhaali makko haalte, haalaji makko haalte, gurdam makko haalte, ɓuure makko haalte, ha yimɓe wurɓe oɗo zamanu ɓe mbawa andudemo, teskomo, jaggamo, jiɗamo. Nde wonno ko ɗum woni ko nafata. Kanko jibinanoɗo e oɗo jamma o ne heewi gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe meɗen kono yowiti e makko. Sikki ala hay goto ala e meɗen so wona ine jogui e makko haaju, ine foti darde e makko,
yoni tan neɗɗo maaya loote hasne mofte namde tati namdal gadigal ngal ko hol gonɗo jomma namdal ɗimmal ngal hol diine mo gurnoɗa tataɓal ngal ko kanko rewata hen sa andamo sa yeehi toon nafatama wadde oɗo sikki ala neɗɗo ne foti andudemo ne foti andandemo te Allah tabaraka wa taala nde o tagi tagore nde ne wayno o rendinɓe kamɓe fof nokku goto on saaha o subtimo kanko jibinaɗo o jamma o sallallahu alayhi wa sallam o waɗimo bangue o wi en enen heddiɓe fof wonde yen darmo e on saaha kocciɗen e makko o wi en on jiimo o wi ine wodani on e makko ñemtinorgal moƴƴal ñemtinemo ndaaremo kala no wayi mbayon noon woni yamirore e meɗen woni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wi ine wodani on e oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ñemtinorgal moƴƴal wadde kala goto e meɗen ko farille e muɗum nde ñemtintamo wadde on mo mbiyeɗa ya ñemtin sa andamo walla a siftinakama walla a haalnaka alhaali makko ko hunde ngakkere mawde wonata sabu kala nde natuɗa janggo e gabri ma nimsu ko ɗum waɗi noon oɗo jamma so arino mawɓe ɓe seeremɓe men ɓe ne jooɗo joddo e almuɓe ɓe joddo e sukaɓe ine jewtanaɓe alhaali oɗo sallallahu alayhi wa sallam eyyi hewɓe meɗen hande sene jewtene ha alhaali gurdam makko ha e mayde makko ayen jomum wona e wayde en lekko ko wurduno e makko ha hande on e ruttade e yeeso mum taw ala wal haal jomum ni koko jibina taw o yeehi kono haalte mayde makko ne ganduɗa adima gurdam jomum ɓerde mum heccile ha wona e wayde taw yoga e mamiraɓe makko so haaltama nde mayno nde jomum wayata holko waɗi ko yidde mo kanko sallallahu alayhi wa sallam yetti ɗon e ɓerɗe maɓɓe nden yidde noon ɓayɓe gurdani e makko ko duuɓi ujunere e temennayyi pawɗe ɓe jomum ari caggal makko ne haltane ɗum ko haltanede ɗum nde yewtanede gurdam makko ɗum woni sababu o ko ɗum waɗi mawɓe men ɓe mbaɗi noon ne jewtananno en ɗum waɗi enen sa daari no jiɗirɗen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha yoga hen ne pela en ne mbiya eɗen ɓurtina martaba makko eɗen mbiya kanko ɓuuri windere eɗen mbiya ko sabu makko windere nde tagira sabu makko nanggam e nanggam eɗen ɓurtini sabu yidde meɗen kamɓe ɓe jagguiri en wonde en ɓurtini e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nden yidde so wonano seeremɓe meɗen ɓe e noɓe gurdirno e almuɓe ɓe e noɓe lelnirno gurdameje maɓɓe noɓe nehiranno almuɓe ɓe so wonano ɗum ɗon en ndeɗo yidde en keɓata ɗum yoni tan yettandeɓe Allah e ñagade yo Allah yoɓɓe moƴƴere e yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe nanni e nder ɓerɗe meɗen nde wonno nden yidde tan ina yoni en hunde fof on noon koye oɗo jamma o yiino aduna waɗi so jamma o ari yimɓeɓe ciftora hen moƴƴere nde Allah waɗannoɓe nde wonno kala ko neɗɗo heeɓi aduna he ine foti yettirde ɗum Allah kala noon ko keɓɗa e aduna he hokkedema nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri mawnude ɓuuri forde ala ko fotata noon kala nema mo neɗɗo heeɓi aduna nema l'islam ɓuuri wonde julɗo ɓuuri l'islam oɗon noon wonde julɗo nde ko kanko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kanko addani en ɗum ko kanko waɗi ɗum e meɗen wadde firti ko kanko woni nema mo Allah hokki en ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo mawnude e kala hunde nde wonno kanko ko yurmede ɗum Allah wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mi nelirani mo so wona yurmede ka yurmede wonande windere nde ko yurmede wonande en wadde ko nema ɓurɗo mawnude woni ndeɗo yurmede Allah nde Allah addani en te Allah e hoore mum wi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith so tawi Allah waɗanima nema ya yewtir nema o jewtira ɗum noon e yettirde ɗum Allah taw wona wasorade ɗum waɗi ine yewte so jamma o ari ine yewte
jikkuji makko ene haale ko nanata ɗo jimeteɗi ɗi ko mantete ko mandeteɗo gurdam makko ne haale sa ndaari wayno khilasu zahab mo seydi alhaji malik si radiyallahu anhu ko gurdam nelaɗo haalata sallallahu alaihi wasallam wa innahu id arada allahu nashatana abana min nurihi nuran nabil alami gila to fuɗɗi hade allah tagde tago ngo noon ha omo haala mo jibinede makko ha jinnaɓe makko no gurduno ha naggam e naggam noon fof ko gurdam makko tan haalata limtanno ɗon ha o gasi ɗum ko andinde yimɓeɓe hol kanko nde wonno sikki ala kala kalnaɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam gurdam muɗum e jikkuji muɗum ene wano a yiɗanmo ko ɗum tan de woni ko watte e jamma he kono wona yimɓe ne juuloye to walla ne mbaɗa goɗɗum e goɗɗum hayso tawi woɓɓe ne pela en ne mbiya en jaggui jamma o mbaɗɗen mo julde ko julde ko belwetto mo allah addani yimɓe joni noon kanko sallllahu alayhi wa sallam ina jeeya ko jiɗɗen haalde seeɗa e jamma he wona to banggue gurdameje makko walla no wurduno walla to jibina walla no waɗanno golwole makko walla ko nandi hen ala enen jiiɗi barkinade e yoga e jikkuji makko nde wonno nde allah tabaraka wa taala wi en laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nde wodani on e nelaɗo allah o sallllahu alayhi wa sallam ñemtinorgal o wi en ñemtinmo ɗo eɗen poti namdade holko ñemtinten e makko est ce que kono ɓorgortono comci makko yi ñemtinten walla kono jaɓɓal makko no yaɓɓiranno walla ko sukunu makko no wano guetoɗon cukuli men mbaya noon walla ko guite makko walla ko nandi hen ala sikki ala wona ɓandu makko ndu ko allah waɗanimo ko ha gasi rutti mantirimo ɗum woni holɗum jikkuji makko innaka la ala khuluqin azimun allah wimo wonde an o aɗa e dow jikkuji ɓurɗi moƴƴude aɗa towti aɗa jimti e jikkuji moƴƴi ɗi wona tan aɗa e jikkuji moƴƴi ala ko aɗa jimti e dow jikkuji moƴƴi ɗi ɗin jikkuji makko ɗi allah mantirimo ko ɗin woni ɗi allah yamiri en wonde yen ñembumo kono wona no ɓorgortono comci makko walla ko nandi hen ɗin jikkuji makko noon ina jeeya hen ko wiyete muñal eɗen jiiɗi haalde hen beele jo kala e meɗen keɗiɗo yewtere nde walla keɗiɗo to wawi wonde foof e to mawludu watte haalama e jikkuji makko beele guetoɗa wooda ko wayli e gurdam ma ganda ko watte ɗo mawludu haala makko ne haalte gurdam makko ne haalte jikkuji makko ne haale wona ha nana tan beltoɗa jaaha ala ko beele guetoɗa ko famɗi foof gotel hen kam daara waylude ɗum e gurdam ma beele mawludu garowo sa hasbi hoorema a miijima tawa wonde mawludu rawane o faade joni kam so allah mi woni muñowo walla mi woni naggam sababu nde nannomi jikku makko ne haale kanko sallllahu alayhi wa sallam guitimi ñembude nde wonno foof ñembidde foof gotol ne wawi taw ne teddi kono guetoɗa hayso ko gotel keɓa hen kanko sallllahu alayhi wa sallam ko muñowo wonno nde wonno muñal woni foof kala mo wawa muñde wawa wondude e yimɓe muñal ngal ɗon ngal hokkimo wonde ɓurɗo yimɓe ɓe foof sabu allah haali mantirimo ɗum wi so tawi ko jorɗo ɓerde wonno ko joftotoɗo o wonno o wona no muñowo wona joom yurmede nden ɓe jooɗota ko eɓe piltima omo haala gila e galle makko ha e wondiɓe makko foof ko muñal o wondirno e mabɓe ina jeeya e ko wondirno e mabɓe mbiyen muñal sabu sa daari o meeɗa fiide debbo o meeɗa imminde jungo makko o fii neɗɗo hay suka yiyaka nelaɗo sallah ah sallam ina fiya neɗɗo ala yiyaka omo yenna o wona jennowo o meeɗa yennede o yenniti o meeɗa ƴettade ɗemgal makko ngal kala ko yaltuno hen taw ko hunde moƴƴere nde wonno allah koko heblimo gila law to jibinaɗo diine o taw arani taw te wonnoɓe toon ɓe wonkoɓe nde wanno ɗum waɗi allah yaawi seerundeɓo e jinnaɓe makko ha nehanamo hoore muɗum ɗum waɗi o jogui needi ndi o jogui ndi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ɗum woni ko o wi en wonde joomam de nehi kam te o moƴƴini kadi jikkuji am o moƴƴini needam sa daari anas ibnu malik
ko ansari yanke ko suka wonno o ari e juuɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gila mo yaare duuɓi sappo o wi o ligganima nelaɗo kanko wiyete khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanko woni liggantonoɗo nelaɗo e galle mum sallallahu alaihi wasallam o wi o ligganima nelaɗo duuɓi jeenayi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam meeɗa wiidemo lima meeɗa wiidemo pourquoi mbaɗɗa ni o meeɗa gollude hunde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wimo Anas holko mbaɗirɗa naggam ay duuɓi jeenayi kurɗe woni kanko o felata kala ko yi ine feewimo ine yooɗimo kala ko yi neɗɗo waɗi ko wona noon o jaggirta ɗum wonde ko juumre kono anni e joomum ko moƴƴinde ay so neɗɗo hasi heɓi njorto moƴƴo e yimɓe fofti kala ko neɗɗo waɗi jogo hen njorto moƴƴo ina gasa taw ko accident o waɗiri accident o haalir o yennima ina gasa taw ko mettindo seyɗane naate makko ɗum waɗi kono kanko o wona neɗɗo bonɗo ay jogoɗa oɗo njorto moƴƴo sa wayini a fofti wallahi a fofti kadi a foftinat kadi a ɓeydoto yiɗede to yimɓe ina jeyno hen kadi ko joom gacce neɗɗo il faut jogo gacce nde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalanta en ko faate makarimal akhlaq woni tedduɗi jikkuji ko ɓuri teddude e jikkuji nde o limtiɗi ha gasi o wi woni hoore majji ko gacce neɗɗo so ala gacce tan hankadi neɗɗagal ala ɗon o haali ɗum hay hadis o wi inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati l ula ida lam tastahi fashna ma shi'at o wi ine jeeya e komin kepti ko yimɓe kepti e haalaji annabaɓe ɓennuɓe so tawi neɗɗo hersata tan an kadi an gollu ko mbeɗeɗa saabu a natti limtede yimɓe a wona neɗɗo neɗɗo alay sago jogo gacce alay sago wooda ko ganduɗa ina ɓurni ɗum hoore mum hay so wona saabu kulol Allah saabu hersude kam yimɓeɓe nantanma naggam walla yimɓeɓe jiyanma naggam ina jeeya hen o haalata e neɗɗo ko moƴƴani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yiyetake ina yenna neɗɗo yiyetake ina aybina neɗɗo yiyetake ina biskita neɗɗo te sa daari hande jamanu meɗen o kañum ɓuuri hewde kala neɗɗo hay gonɗo musidɗo ma ɓe gurduɗa so tawi wirnima caggal ma tan so woodi ina haale ma ko boni ma wot ko ɓeydi hen ko yiiruma te neɗɗo mo aybani ala kala neɗɗo ina jogui ayiba wa huliqal insanu da'ifan Allah wi o tagi neɗɗo ina lohi so tawi noon an o teskiɗa ko wonde neɗɗagal makko ngal ɗum pusatamo e wadde ɗeɗo gueɗe walla ko ɗum addanimo aybude hankadi ko woni hakkude moɗon ko guetoɗa timminde ɗum guetoɗa jagguirdemo ɗum ko ceerno ma ndara ko woni hakkude mon ko janguintama ko kono ko heddi banggue neɗɗagal makko ngal ganda ha joni ko neɗɗo mbasa felirdemo ɗum nde wonno saaha eɗen payodira gueɗe kewɗe ne fayde neɗɗo kala ko wawi wonde ko neɗɗo o wonata te neɗɗo timmani yoni tan e neɗɗo timmani neɗɗo ne ɓorgo comci holko waɗi kulle ɗe walla ko heddi ko foof ko noon yarata kono neɗɗo holko waɗi ne ɓorgo comci ɓandu makko ndu e hoore mum ɗum woni neɗɗagal ko fate basariya makko woni ɓandu yanke makko ko timmani ko yoɗani sene yonno wayata hono baali ɗi no mbatta ɗi walla nayi ɗi walla ko nandi hen kono noon sa ine waɗe comci tan suudde hoore mum jaati muɗum e hoore mum koko suuɗete wadde ɗum yoni tan andude wonde neɗɗo timmani joni noon mo gollodirta o ma walla mo gurduɗa o tesko ko woni hakkude moɗon ɗo ko joom suudu ma walla ko joom galle ma ko woni hakkude moɗon ko yo timmin ɗum tan yo toppita ɗum ko heddi ko ayibaji makko goɗɗi jaltoji ɗin ko ayibaji neɗɗagal neɗɗanke wayi noon ko ceerno ma omo janguinma te a yi aɗa heɓa e makko jikkuji moƴƴi aɗa heɓa e makko gande omo wayla gurdam ma sa joɗima to yeeso makko ɗo a yejjitan e aduna a yejjitat belaɗe aduna belaɗe fittadu e ko nandi hen haqqille ma hoota to Allah hankadi ala ko jiɗata so wona wonde neɗɗo moƴƴo wonde neɗɗo Allah oɗo ine nafma oɗo sa fini a nani wiyama ine waɗi to ko boni walla gueɗe goɗɗe ko wondima hen ɗum ko neɗɗagal makko neɗɗiyankagal makko addanimo wadde ɗum joom galle ma kadi ko hono noon joom suudu ma ko hono noon yimɓeɓe foof ko hono noon kala neɗɗo mo jiiɗa ine lohi
ɗum ɗon ko ha joni koye jikkuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam moƴƴi wonno o teskota ko neɗɗo no wayini sabu neɗɗagal makko ala o teskoto ko woni hakkude moɗon ko diine o woni hakkude moɗon te kadi Allah e hoore mum nelani hay goto yo ñaaw neɗɗo e ayibaji mum walla gueɗe nanduɗe hen sariya e hoore mum ñaawata neɗɗo koye gueɗe muɗum ɗe golli ɗe ganduɗa diine ne haaɗi ko heddi ko haaju neɗɗo ala hen ina jeeno e hen kadi wonde mo newiɗo kanko sallllahu alayhi wa sallam ko belnoɗo hebde te o mawnikinaki wonde mo ɓurɗo windere nde e ko Allah hokkimo ko e ɓure ɗe o heɓi ɗe ganduɗa seeɗa men ne kalna en yoni hen ko seydina cheikh oumar radiallahu anhu haali e safinatul shuhada o wi wa bihi yuhtamu zikrul jamilu wa yubdaw kala jangtogol moƴƴol kala yewtere discours moƴƴo koye makko udditirte koye makko uddirte sa daari joni yewtere meɗen nde nde puɗɗotoɗen nde caggal nde jettumi Allah holko ndewnumi hen koye julde e makko te somi gayni kadi mi juula e makko ayi kala ko moƴƴi koye makko udditirte nde waɗe barke koye makko kadi uddirte e ko nandi hen e jikkuji ɗi Allah hokkimo e min kulli wasfin hamidin hadha afdala tafdilin ahsana tafdilin kala sifa moƴƴo si Alaji Malik wi radiyallahu anhu kala sifa moƴƴo mo ciforiɗa neɗɗo andu ko nelaɗo daɗimo hen sallallahu alaihi wasallam afdala tafdilin woni e nahu woni ko ɓuri e golle ko ɓuri moƴƴude e kala hunde kala ko sifa sa wi oɗo ko moƴƴo tan andu kanko ɓuri moƴƴude sa wi oɗo ko joɗɗo kanko ɓuri yodde sa wi kaari ko jontaɗo kanko ɓuri yontede e fof ko noon hay jondam yimɓeɓe ne kaala annabi Yusuf nde wonno anduɓeɓe mbi annabi Yusuf Allah koko tagi jondam fecci ɗum e hakkude he hokki Yusuf feccere heddinde nde ko heddi e windere nde e tago ngo fof rendi ɗum pecca ɗum e mbiɗa taw ko hen o fecca imam Busayri haali e burde makko o wi ala munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghayru munqasimin o wi munazzahun o towi o ɓuri an sharikin e ga yaade omo rende fi mahasini e jondam makko yaade omo feccoyo jondam fa jawharul husni kanŋe jondam fihi gonɗo e makko kanko sallallahu alaihi wasallam ghayru munqasimin wona peccaɗo holko waɗi kanko ko mawo taga ha gasi jondam taga e makko nde fuɗɗi hokkede hen Yusuf nde fuɗɗi feccede kanko jondam tagi e makko ha gasa itte hen kadi ɓeyne pecce o yaha toon kadi omo feccoye kadi omo fecco hen kadi ɗum kadi ɗum o ɓuri ɗum waɗi o wi munazzahun o senima o ɓuri an sharikin ga rendede fi mahasinihi e jondam makko fa jawharul husni kanŋe jondam fihi gonɗo e makko o khayru munqasimi wona peccaɗo joni noon ɓure ɗe Allah waɗanimo ɗe fof wa haza ma Alaji Malik wi o fandini ko fandini e ɓure ɗe fof kono lakin kono noon ko woni la yumasalu o yerodirtake fi tawadu in e to wonno yankinare ay o khushu in e kulol Allah neɗɗo so tawi Allah waɗanimo yoga ɓure e dow yimɓe ma heddiɓe tan aɗa heewi ñaajde hen aɗa heewi hollirde kono kanko Allah waɗanimo ko no ɓuriri tago ngo fof ɗum kam hankadi fototako hankadi wiya tan kanko ɓuri windere nde fof haɗani hay goto wawa fotodirde e makko kadi e yankinare sallallahu alayhi wa sallam o mawnikinaki hen omo yadanno o hersata yaadude yimɓe holɓe ɓe ngala comci ɓorniɓe tuuba tan walla waɗɓe gemba walla haddiɓe wudere tan ala miskineɓe wonnoɓe Makka walla wonnoɓe Madina ko ɓen o ɓurno wondude ɓen o wiyanno koreji makko ni wenno sohnaɓe yo peccu hirande o yaha wottido e koreji makko en ahlus suffa en Bilal en e ko nandi en Abi Hurayrata en ɓe wonno ndeysan miskineɓe ɓe ngalano galle ngalano rewɓe ngalano haydara ko galle makko ɗo wonanno goto hen taw ko wutte goto walla wudere wotere jogui ɗum mojoto yaha ha wudere nde tunna ha hendu ndu waylo e sabu jomum so wuppi ɗum joni ko ma jooɗo ha ɓuuɓa nde fuɗɗo ha yoora mbiyannomi nde fuɗɗo ɓorngade ɗum arta e yimɓe eyyi ɓen Allah wiyanno yo muññu hoore makko e ɓen o hersatano walla o ɓurinani hoore makko yaadude e wasɓe wona hono lamɓe meɗen hande ɓe ni haade ma yiide jomum koma ñagoɗa audience walla ko dande taw jomum laami tan ko leydi walla ko diwan
kanko noon aduna fof kanko ɓuri kono haɗani omo yankini wadde neɗɗo ina waɗi e neɗɗo nde ñemmatamo e yankinare makko sabu neɗɗo ɓurata neɗɗo kala ko keɓɗa ko ganduɗa ko ɗum addanma sertude e bande andu ɗum jeyaka e ma andu koko watta e ma eyyi sen jaaɗi ɗo joni so tawi ko wutte ma o ɓuuri yodde wuttam wutte o jeyaka e ma ka ɓorguiɗoma sa yi joni sa ɓortima walla o hiɗɗi tan gasi en poti eyyi ko woni lasli ko to ɓandu yankagal neɗɗo enen foof poti hen enen nandi eyyi ko heddi hunde neɗɗo ɓurirta hunde woni jikku muɗum aha walla walla eyyi limanagal muɗum walla ko nandi hen to ruhu to ko toon yimɓe ɓurodirta nde wonno ko heddi ko foof ko gueɗe aduna ɗen gueɗe aduna noon woni ɗe ganduɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ina yankinino hen eyyi o daɗiri yimɓeɓe o ɓuuri daɗirɗe yimɓeɓe koto ɓurde wawde yettude Allah ɓurde wawde rewde Allah balannoɗo julde seydatuna Aisha wi radiyallahu anha o meeɗa ɓurde darɗe 12 jamma foti koye korka foti koye wona e korka o watta hen witiri o kono ɗen darɗe 12 o darotono o juula o juula o juula o juula saaha o juulanno ha pele koyɗe ɗe mbatti ɓudde eyyi pele koyɗe ɗe mbatti ɓudde saabu darde junde Aisha wimo a yantinanta a wata lor hoorema Allah wima wonde o yaafimama ko ardi e bakkatuji ma e ko ɓenni e ko arata foof an ko aljanna paaɗa holko marata hoorema lor hoorema o wi Aisha mate mi wonata maccuɗo ɓurɗo wawde yettude Allah ay komi maccuɗo Allah ko kalifa am ne handi e yettede ne handi e rewede mate min kam mi dewiranmomi tan ko ha mi naata aljanna sallallahu alayhi wa sallam ko toon o daɗiri yimɓeɓe eyyi ɗum waɗi kala ko jiiɗa ko eɗen certi e ga so tawi ko jawdi min ɓurma jawdi walla gallam ɓuuri yodde galle ma walla comcam ɓuuri yodde comci ma min komi ñantotoɗo andu ɗum ɗo ko golle puyɗe mbawmi ɓurirdemo hunde taɓita tan ko kulol Allah ɗum woni ko Allah jaati haali ɗum enen fof koye mam adama jaltuɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haali ɗum kadi o wi enen fof koye adama jaltuɗen adama koye leydi taga wadde enen ala e meɗen ɓurɗo goɗɗo nokku goto neɗɗo ɓurirta neɗɗo to banggue kulol Allah saabu kulol Allah ko kañum woni ko wattinta e ruhu o ruhu neɗɗo o woni ko ganduɗa so tawi ko jikkuji moƴƴi koye ruhu e muñal en gueɗe kalɗen ɗo gacce en fof koye ruhu saabu ala to jiyata a wawa jimde ɓandu neɗɗo ha jiiya gacce ɗe to heedi ɓeyde walla usti ala kala gueɗe ɗe ganduɗa yiyota ko andu koye gueɗe ruhu he jeeya wayno hakkille en koye ko haalde ɗen gueɗe foof koye gueɗe ruhu jeeya ko toon yimɓeɓe ɓurodirta saabu ko ɗum woni ko addi en e aduna ga ko ɗum woni ko naworta so tawi a maayi kono kala ko wona ɗum so tawi balɗe ma gasi ko ga gaccata oɗo jamma bandiraɓe gande ko jamma mo ganduɗa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hen arno o addi e meɗen peewal o addi kisal o addi daɗal nelaɓe 313 kanko wattiɓe 314 te caggal makko nelaɗo wonta ar ha darga daro e jammaji ujunnaji ɓenni ha yetti to annabi Isa ɗo e hakkude annabi Isa e kanko woni duuɓi 600 pawɗi e 70 walla duuɓi 500 e 70 walla ko nandi hen hakkude he nelaɗo nelaka hen nde o caggal muɗum noon Allah nelimo haade makko nelede caggal muɗum hen Allah addimo e aduna heɓɓi mo ganduɗa kañum ɓuuri annabaɓe e nelaɓe ganduɗa ala nelaɗo garnoɗo so wona weltini yimɓeɓe e garal makko sallallahu alaihi wasallam jamma mo jibina o kayusaji kewɗe mbaɗi hen e gueɗe kewɗe mbaɗi hen kono haɗata waɗoɓe mawludu en ene jewta kila gurdam makko no yaranno to jibina to mawni enen cuɓinɗen ko haalde yoga e jikkuji makko beele yimɓeɓe gueto kala koɓe nani e jikkuji makko walla e gurdameji makko walla ko nandi hen gueteɗen ñimmude beele naftoroɗen beele cinkoroɗen ɗum Allah koko farli e dow meɗen nde ñemtintel mo e ko ɓuuri moƴƴude noon e oɗo jamma ko ɓuuri hande woni julde e makko kala to gonɗa foti ka jaaɗo mawludu walla to mbawɗa wonde foof jogo course ma e walla ka jooɗiɗo aɗa yeeɓa jewte men walla ko nandi hen jogo course ma aɗa juula e makko soko allahumma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallim walla soko salatul fatih ko wawi wonde foof wat feere kam keɓa juuluji e makko kewɗi nde wonno ko ɗum ɓuuri wawde naftudema kala hunde yo Allah hokku en fandinde kala moƴƴiɗe mbaɗɗen e oɗo jamma
eyyi o wasa teskade enen wadɓe ɓe o tesko mo mbaɗanten ɗum o woni nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam yo Allah hokku en kadi tawede jammaji kewɗi mbaɗini wonno ko yewtere meɗen ɗo e ayaw meɗen Pindi TV eɗen jaranno to banggue caméra ji to musidɗo meɗen Djiby Dieng hono noon kadi to banggue montage uji walla ko nandi hen musidɗo men Ali Fall e min calmini on min juurima ha gongol inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh